Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki officer na po ka office jang ka municipal, ki brio jang katanat food and safety ringkat ke FKGGP, haka pratarik na itong arajar pasaw kila lejban khanra yaki dukan barjala haka than pulo, bat dam senyong, haka bakila shupli yaki dukan klamdadan ki kot kisla ki babyang na po ka office jang ka municipal. Ka municipal baka seng kalalap yaki dukan barjala badi yaki babuan ki mar ki mata, bakentup yaki dukan badi yaki tiar yeng, dukan bam, ki dukan kiat, bat kiwe de ki jait dukan, haka baki shushong bean klam dabyang ki kot kisla. Kumta ka seng mardor kalap hak hang shi sendan yaki de ki dukan barjala, bat ongru bakin penbyang shwa yaki kot kisla, bakin wan ban pli byang yaki dukan. Lasak hiru bakat baka seng, bat ki bor pulit, bat ki officer kirang ya ban khanra yaki dukan barjala kila kuloi ban khangno ada kitala namar baki smuthu bakim dan yaki kot kisla ki babyang baru lalap bagi dukan bam kilong ki bajabo bat isaj met ban pej bat katu kani kila phak khangno yaki dukan sha haga jinga kran bat kilat pathai khubor nakaliang uba khrau kupar nong se uba bat kum chief organizing secretary ka seng FKGGP ula ong baka seng man kapor kam jushong that ban khanra yaki dukan barjala bawan shong kamai ei khlamda penbyang yaki kot kisla Shushu ula ongru baka seng kan sanang yai buddin ban khanra yaki dukan jongki barjala balada ki kwa ban kamai ki hap ban penbyang shwa yaki kot kisla balada kim pat penbyang yaki kot kisla kim dei ban wan pli yaki ni kedukan No trem don ra no trem marway te kamun mana bolot hok sur la khang do la khang do khang no khang Terus masih di keluar betul ya. Kalau nanti yang udah WhatsApp biasa nanti ke khang sur tu kan. Dan municipal. Yang nama ngilap kali license. Atau pun ni kalau sip kan masalah tu. I try. Di phone kan dah. Adalah phone. Di khangsuan adalah awal. Sawan cukup municipal. Yang tu. Gini kan kita. Itu luar kontrol tu mana? Hah? Municipal license dia tu. Jadi apa? Kiri mana? Itu ya dan tak grup mah. Mana yang sama Ang song ini kan. Song ini. Lang kan pakan ya kan. Khang lại nó nghe khang lại đần. Lang ini diskon sel tahu ka? Municipal amal वहाँ उसमें भी लिखा ना बंद कर दिया आप बोले बंद कर दिया कोई दिक्कत नहीं हम लाइसेंस लाएगा लेवल लाइसेंस लाएगा तो काम करेगा और हाँ आदमी आने से बोलो मालिक लाइसेंस का घर में नहीं ऑफिस में हम लोग का मेन ऑफिस तो वहाँ पे ना पीवी ऐसा है लेकिन यहाँ पे ऑफिस में क्यों आप लोग केस करने चाहिए ना आपको अभी हम लोग का बॉस को तलाश कर रहे हैं तो बंद करो पहला बॉस को तो ऑफिस में ऑफिस जल्दी ना tadi belum saya mengilawan biar ibu beli tersedom lah em cần sẽ check tên là
Sini telah sudah kan dia. और लेबर लाइसेंस भी जितना है उतना काम करने वाला आदमी है। हमको रिन्यू वाला चाहिए एकदम फ्रेश। Ini baterai ini lebar lisan dan लेबर जल्दी करना मत कीजिए। वही तो जितना इतना आदमी है काम करने वाला सबका लेबर लाइसेंस चाहिए। रिन्यू करना पड़ेगा। हाथ को भी अंदर में है रखा तो चाहा है हाथ कॉपी लगाना पड़ेगा दुकान में। लगवा देगा वो मालिक वो भी कहा बोला गुवाहाटी आ गया तो उसके ठीक है हम लगवा देगा रूल है दुकान में होना चाहिए। इधर लगाना तो रूल है लेकिन आ गया आपका वो से हाँ आइगो मैं देखूँ मैं इंस्टॉल ट्रेडिंग लाइसेंस रूल है दुकान में होना चाहिए। क्या फोन में मंगा रहा है? License kumjuk available license makani ski entasi Patrick jung Julai arja usal tempau ju sokmen nakaliang di department fair lawan ban dan rekat lang kani ski naduk ka Shillong Municipal Board pada ka KHDC na ka labor department kumjuk no food and safety bat ni ba hakni ka jingkra ya ka trading license ba ka labor license kani ski ibun ba ni lap babun ba ki dukan hakni ka than ni iba kidan ki dukan ki bamdan ya ka trading license kumju ibun ba ki dukan ki bakam renew ya ka trading license la kumbasis nam ngani asnam bat habai dei ba kani nikong maso man ko ban pensai sapi ba nginda pet haba yakini ki dukan ko ban ai ka message ba dengan pet so haba fi apply ya trading license ba ban tediang ya ki dukan ki jongpi ba itu ka rules and regulation ko tho sai ba dei ban apply ya ka trading license na ka municipal board ba kumju so ba pin apply ya ka trading license
kidai ban but kat kami kendon kepala but dalam municipal ni ba ngaso ban kentu ke municipal nu ba kidai ban simkhya nakapor ba kidai ban check amba nakaseng ni ni haban mi nakapor la daga department hi simkhya har ban check ya tadin license ba kunju ke liba license tin nakaliang kaseng ru ni kloi ban ni khmat kat ba ki nomor ni ba kanika jing ba renew ya ki license na jong ki dukan ba per ki badan na kanika than i ba don ke jing do nong ya ka jelahi ba kunju department hi ti kumtan kaliang kaseng kentu ba ki di bat simkhya na kaliang municipal ba ki di ban simkhya ban check ya ka tadin license nomor ni kat kum kitu ki rules ba tang hadu life way tarik march ka tadin license kalau valid tang sistem bat hadin ka life way tarik you ki dukan kala de ban renew ya ki license ki jongki nomor kat kum ka ka rules su jong ka municipal ni iba hadin news ni ka di ban issue ya notice sa ki dukan ni kitu ki bam wan ber renew ya ki license ki jongki ti na kalian jongi ru iba ngi yo jotip abun ki dukan ki bam renew ki license ni hadin ski ba pulong ngi ba mi khmat ban wan ban check ni ka trading license kumjuk ki license ni ba ni kan takraw kum na kaliang department ka di ban wa sai nomor ibun ba asa ki dei tilong tal bile benumi badai na hade lor kani kanong rim ba na kaliang jongi ipan lada ya ki dadai ki basong kasir ipan ka business license ka badai na municipal board kumna kini ba di kinong belah barcela kiba tak Islam dan pagidi ni shabar hi jisha kum ka megla identification registration of migrant workmen act arja artho hakatu ka act ru kala kran sai ba kinu ki contractor na ki establishment na ni kinu ki dukan ada ki bu ya ki kinong bala ki barjala ki de ban kadi kamram ke jongki bakin register ya kinong bala ke jongki ha katu ka aga labor department pun agi dukan tasbih kesengla kang timbor ki ban kang kanang ngai bot en nag budel en ki dukan bomdal awat nakaliang keseng sa sim ka sinjam bangli kendu siu bat kunju ya ki licensing officer jong municipal board bat ngin pani ki list jong tu dukan nomor maki la sim kenteng jong tu dukan ba lese nakaliang seng ila check sa te khmat ndai ni bas kham khmat pa kila khang no bat ila nakaliang ki licensing officer jong municipal board la sim kenteng mai sim ka list bat nakaliang seng nyai board din ya kali kam